David Mabuza is le motlatša-presidente wa naga. Taba ye e netefaditše ke motlatša-presidente wa ANC Paul Mashatile. Mashatile e be e le o mongwe wa maloko a ANC a wa enišitšwego le hono. Go lebelletšwe gore o tla tšea maemo a Mabuza yo a boletšego maikemišetšo a gagwe a go itokolla mošomong. What's the future of the former deputy president, Mr. Mabuza? Well, as far as I know, he's still deputy president of the republic. But he said he resigned. He said the president accepted his resignation. I don't know. I haven't seen it. The last time I saw him, he was the DP of the republic. Go na le dikakanyo tša gore Mabuza o itokolla mošomong go netefatša gore Paul Mashatile a kgone go tšea maemo a gagwe bjalo ka motlatša-presidente. There's no open secret. It is the prerogative of the president to appoint a deputy president. If the president decides to appoint him, well and good. If he decides not to appoint him, well and good. So there is nothing that is written in black and white that the deputy president of the ANC automatically becomes the president of the country. Bahlankedi phetiši ba palamente ba tiišitše gore Mabuza ga se a itokolla bjalo ka leloko la palamente la ANC. I've been deployed to parliament by the ANC. Now I'm a deputy president of the ANC. The deputy president of the country is a prerogative of the president. Maloko a mangwe a palamente a ANC a wa enišitšwego a akaretša tonakgolo ya peleng ya KwaZulu-Natal Sihle Zikalala, motlatšatona wa pušotirišano le merero ya setšo le leloko la lekgotlatheramolao ka Gauteng Parks Tau, ga mmogo le motlatšamongwaledipharephare wa bobedi wa ANC yo a sa tšwago go kgethwa Maropeni Ramokgopa. Boraro bjo ba sebetšwe gore ba tlo thwalwa bjalo ka maloko a kabinete. Go sa le bjalo ANC ga e tšhoše ke polelo ya moetapele wa EFF Julius Malema ya gore mokgatlo wa gabo o tlo šitiša polelo ya mopresidente le setšhaba ka Labone.